Ćao svima, evo nas u drugom danu pravljenja nosača. Juče je već bilo kasno i nisam mogao da više razmišljam na pravilan način šta bi mogao da uradim sa ovim rupama i bušenjem materijala. I onda mi je palo na pamet da imam odgovarajuće rješenje za to i sa ovom poprilično lošom bušilicom. Tako da uspeo sam da izbušim rupe na jednom delu. Sad ću da vam pokažem. Znači, alat koji sam se setio da imam je ovo. Znači, to je specijalna bušilica za bušenje tvrdog metala, odnosno specijalan dodatak. I s njim ću da nastavim da bušim i ovu površinu. Znači, već sam napravio ovaj deo koji se kači za max mount. Kao što sam rekao, bilo bi bolje da sam to mogao napraviti na ovom delu iz jednog komada, ali pošto nisam imao dostupan materijal u toj veličini, parola snađi se. Znači, ipak se radi o prototipu, tako da za sada mi je samo potrebno da dođem do pravih dimenzija i do prave veličine nosača, i svaki sljedeći nosač koji budem pravio bit će iz jednog dela. Da ja sad planiram na ovom delu da napravim ovdje prorez koji će biti praktično klizni prorez, i onda ću moći da regulišem udaljenost od sedišta. To je sad neki plan. Bušimo rupe ovdje na ovom delu i nastavljamo dalje sa montažom. Ok, dovršio sam s obeležavanjem gdje treba da bušim da bi ova dva dela sastavio. Prvo ću da izbušim ovaj deo ovdje gdje sam namestio ukrštanje ovih linija po ovom razmaku ovdje. Kad probušim ovaj deo, provjerit ću da li je odgovarajuće mesto na ovom delu, ovo što sam obeležio, znači da budem sasvim siguran da je to u redu. Jer kao što vidite, ovaj deo sam po sebi nije savršeno ravan ovdje, ali to mogu naknadno posle da odsečem i da ispravim. To svakako mi sad nije nešto specijalno značajno. U svakom slučaju, kada izbušim ovaj deo, naslonit ću ga sa ovim rupama koje ću da probušim prvo, zašrafit ću ga i onda ću imati pravi centar za sastavljanje ove dve ploče. Tako da mi nosač ne ide na jednu ili na drugu stranu. To je to, bušimo pa idemo dalje. Evo ga ljudi, ovako će to da izgleda. Znači, rupe sam izbušio, ovdje još treba da se urade rupe za bazu. U svakom slučaju, ovako će da izgleda, s tim što ću da ove ivice sredim, naravno da sredim materijal, da ga ofarbam. U svakom slučaju, ovo je neki izgled kako će na kraju da izgleda. Sam da okrenem ovaj max mount da vidim i sa gornje strane. Znači, ovako, to je sasvim jedan dobar položaj i dobra udaljenost od rukohvata. Tako da, to je to. Znači, još ovo moram ovdje da poravnam kako treba, da sredi taj materijal, da to izgleda kako treba. Bušim rupe ovdje za bazu. I onda ćemo da postavimo bazu, da vratim max mount. Naravno, cijel ovaj materijal moram da ofarbam, da sredim. I onda ćemo vidjeti kakav je krajnji rezultat. Materijal je očišćen.
Znači nema nigde rđu. Posle će sledi brisanje, da se skine svaka nečistoća i kreće posle farbanje. Također urađeno to i na ovom nosaču. S tim što nosač još nisam do kraja završio, sad moram da donesem bazu kofera i da proverim kako stoji baza i onda ću da namestim, odnosno da obradim još nosač. Stigli smo do probe gdje treba da ide baza. Znači baza je nameštena, samo sam je rukom zavrnuo da vidim kako stoji i gdje stoji na šablonu, po šablonu i po ovome što sam isekao. Po šablonu sam namjerno ostavio ovaj deo malo duži za svaki slučaj i sad taj deo moram da skinem sa materijala da bi nosač bio baš ispod baze za kofer, da se ne bi eventualno neko posekao, nema da je to obrađeno, ali opet ovako je ružno da ovoliko viri, tako da treba da skinem ovaj deo materijala i to je to u principu. Na 4 mesta sam namestio rupe, mada mogu još na nekim delovima da ušafim, ali mislim da nema potrebe da nameštam bazu. Ovo je došlo sa shed koferom, znači u zavisnosti gde kačite bazu, da li kačite na cevni nosač ili nosač pod ovim profilom. To sad sve zavisi od vašeg nosača, ali s obzirom da sam ja napravio nosač, meni ovi šrafovi najviše odgovaraju. Suština je da se ova crvena plastika ubaci u prostor na koji hoćete da zakačite bazu, provučete šraf kroz njega i to naravno posle dole samo zavrnete šraf i to je to. Znači baza na nosaču je praktično onda fiksirana. Sad, u međuvremenu dok sam stavljao bazu, shvatio sam da ne bi bilo loše da eventualno između baze i ovog materijala nešto stavim, da bi izbjegao eventualne vibracije. Bazu ću ofarbati i odlučio sam da je presvučem karbon folijom. I sa jedne i sa druge strane. Prvo, lepše će mi izgledati, ujednačenije, i drugo, smanjit će eventualne vibracije. Tako da, u principu, svakako ću bazu da ofarbam i bazu ću presvući karbon folijom, tako da, jer u budućnosti mislim da ću stavljati karbon detalje na motor, tako da će to biti ujedno i jedna celina. Farbam bazu, ostavljam da se suši i preslačim je u karbon foliju. Također i ovaj nosač ću da presvučem u karbon foliju, odnosno ovaj deo nosača koji ide ispod ovog max mounta, i vidjet ću još eventualno da dodam neke jastučiće ili tipa onu duplu samolepljivu traku koja ima malo u sredini onog sunđera, da ne bi eventualno vibriralo na šrafovima. Zadovoljan sam jako kako je ovo do sada ispalo. Znači moram sada da sklonim ovaj višak materijala i nastavljamo dalje. Šta reći? Deo je ofarban sa obe dve strane i sad sam uzeo i presvukao sam ga sa karbonom, sa karbon folijom, s tim što sad treba da još ove rupe na karbonu obeležim, s tim što ću verovatno samo ove rupe koje ću da koristim, da otvorim, ove druge i neću, nema potrebe. Imam još sad da presvučem donju stranu
sa karbonom i u principu to je to, ovaj deo je završen. I onda imam još ovaj mali deo da presvučemo u karbon i onda idemo na sastavljanje. Sve u svemu izgleda ekstra. Evo ga ekipa. Karbon je spreman. Znači delovi su presvučeni u karbon. Na zadnjoj strani je karbon sastavljen, odnosno presavijen, tako da voda ne može da dopre do materijala. Ovo je prednja strana, odnosno strana koja stoji od gore. Na ovome svakako nije nešto specijalno nebitno zato što to stoji ispod sedišta, ali ovaj deo je onako poprilično, ovaj deo konkretno je poprilično vidljiv i on treba da bude u što boljem stanju. Nadam se da vidite da je karbon u odličnom stanju s ove strane. Tako da to je ono što je bitno. I sad idemo na sastavljanje. Na max mount, baza kofera i sve ostalo nazad na motor. Evo ga max mount sa nosačem. Sve je namešteno. Znači, sad treba da postavim bazu kofera i da nosim max mount na montažu na motor i posle samo kačimo kofer. Vidi, baza je nameštena. Znači, evo ga. Sve je postavljeno. Ovo belo ovdje to je dupla traka koju sam stavio zbog eventualnih vibracija. Ovako izgleda. Znači, ja sam prezadovoljan kako sam je to napravio. Sad ćemo postavimo na motor pa ćemo da vidimo kako to na motoru izgleda sve zajedno. Pošto je u garaži totalni mrak, samo sam namjestio max mount na svoje mjesto, ne mogu sad ni da ga šrafim ni ništa, hoću samo da vam pokažem ovako iz prve ruke kako to sve izgleda na motoru, pošto je sad preveliki mrak i nema šanse dalje da nastavim. Sutra šrafimo nosač kofera sa strane i stavljamo kofer. Šta mislite? Ostavite mi u komentarima kako vam se čini, kako ovo do sad izgleda. A ja ću napraviti još jedan video po lepšem vremenu, odnosno po danu, da vi vidite kako trenutno motor izgleda. Nakon ove modifikacije krećemo ubrzo sa još jednom modifikacijom, ali o tom potom. To ćemo već u sljedećim videima da razrađujemo. Veliki pozdrav, pišite mi komentare i vidimo se u toku dana.